Sripuilengkara India kan changchiat zia haron langchuak le ta chungzinga athen khatte intar lang le teang zetuzu lockdown 3.0 a zudor honania alun ngal vet khop mai Mizorama zudora intlar thin kha Christian ram tiatan chuan amoi lo kan ti takna a Hindu te hlei hi a intlar na sa anlo ni Sarkarin chia ala ka ti sanga leidwe ro chu an kiam chuang lo Sri Lanka satna New Delhi a phei chuan zuleitum intlar awangin social distancing kalpui hlei thei anilawa an buai pha hle a intlar te la hian ni somli paruk chung kan drai to in khung thanawanga ril ru hre om chhok na tan kan mamo ve to ni antia zu chan lo hlawin anin nek tuau mai ne Uttar Pradesh Mirzapur a phei chuan zudora intlar te chu anei tulamin pangpara thein anlo loma Delhi dor pakhat nei tu poin intlar te hi pangparin awa the hlomboka nangni hi kan economy pasal tha te ni tin rilane Hyderabad a phei chuan ni ni chunglekin zu hi cheng vaibel cheza somriat pasari manhu vel hral chuwa ngalania alei warzual te phei chuan ni khata zu hi cheng singa le sangriat mante anleya chorwalin za somthum borvelin ni khat chungleka anzu hral chuwa hi apung to ne zudoran honma phei ka chuan gurukam vela zudor nei tu te anmangang hle aruka zuthor thin le tolruk ching te chuan anzudor ming ho hian social media lama zu kan deliver theye tin anlo in zuar kwal thina a then phei chuan poisa lain zu an pele du si lova lu hai lo tum ve laklo to hoi hai tamai mai te po anom pha nuwa lane complain an donna sate ma wangin heng bum tu te hi vai an ngai pha ta bokane zudor kharlai bokhan Meghalaya le Kerala chuan damdoya ta na zuhmang Dr. Phalna nei te chu andalal khop mai zu hi ina vape khlap turani anti ma se doctorin zu hi ancho nge angai thungane Kerala hian hriawanga mi pahni thi anom lai khan zu om lo wangin mi paruk ngot mai an thi to thunga zungol vei in ti hlum te nein a ngei to en kol le ngai te po an nei phanual boka chu wangin zudor hi hon mai chi ni antia ma se damdoi lama thokte chuan an do dala wangin high court in sarkar thil tum hi aron khapta a hengkara hian nun chan natan home delivery hi kalpui antum ta ne doctor te chuan zu hi damdoi ani lo wangin cho the ni lo anti ve thunga sarkar hian zu hral chua chungchang chu doctor te thu ne ati taringot mayane Kerala hian zu hi kum khata cheng vaibel che sang ni man chuang te hral thin hania ayin thin ringot po hi mi makta duai khat le chan ve chuang anaya chungzinga azad vevel chu ngolvei anibok West Bengal poin home delivery hi in kharkhip tirte khan an puanga mipui an phur hle sarkarin kan kalpui le lawang atile sia luhai thel anom tanok mayane chommeaya nupui anuin chomme leiturin atira nupui a hondai thung Uttar Pradesh Ghaziabad khuania in Kharkiv line wangin anu hi achua arem chang lo te po animai theya afapa omol lutuk tirna rem chang te po animai theibok afapa hi chomme leiturin atir chuaka anu tan hian mo aron hon ta thunga anu hi abara khain chutia mo nei ngot mai chu aloin ring lo hle atrap de ureng maya he in nei na hi kapom theilawane tina soyane in nei tharte nupa hi arukin thakal talam dai to khan anloin nei to hanioma a meche jok hi Delhi in lua mania khosanin anin nei na hi ti felani hnuwa ami pa hian achung te hrilatum meka in Kharkiv na kalpui hanitasia ti fel lovin a hril man talowane amai ro chu anupui thar hian Delhi a in lua achua san angai to boxi in hon mai angai ta ne anin nei na hi pangai taka nei alani lo boka anu phei chuan apom theilo le zual ani na hian an pahnia chen hi aphal lowa a meichia jok hi police lamin Delhi a in lua chu la lua chhun zom tir turin anwangen taringot mayane thinga cheng
West Bengal in Kharkiv tira khan a Honda village cheng Subrata Pati chu nathok turin Kolkata lama akir man tolova an khuwa hian ata ngane civil service exam turte coaching petu haneya azir lai te hian in Kharkiv chung po hian internet kaltlangin class lak tho anrota Kolkata a om kher trulna omlova mase thingkunga om mun are mangai ta thongane an khuwa hi mobile signal chiat na tak mai alo ni hlau maya online class hi ala hlei theilova kho a mithren khatin nim thingkung le rak hian signal a thadeu tin an thrila ahan lonchil hnuwa signal hi alo ziom deuh tak tak ani hmel hle omna tur siamin coaching pe ka ngai chang chuan nim thinga hian ahan futawung thina ne ama hi history zirtir tu haneya he ripui history hanjia huna a khosak dan hi thubela te po anla thai lang ve mial mai thene dot soilo tur no pangte chu dot soilo turin kanjir tir thin dot soilo hi tor na thlen tu te po ani ve thau mai dot soyai chuan tor po chu ala tha thawa thudik soi tu ni lo midangin an tor phani phei chuan ala tha hlei le ngal in Kharkiv na khau tak tak lai khan Punjaba Gurdaspur district a nopang pakhat chu au nau nu le apate tenen tuition kal turin an chuaka police lamin an lo ti ding ane khoi angin kaldon tia an zo chuan apate hian nal le thiam tak main in lam kan pan don tin halo chang halwar maya mase heno pang hi dot soilo tur tia zirtir thin hania chu chu fing thiam tak main rem changa amang ta police te hne na hian tuition kal tura chuak ani thule anjir tir tu in chu an thleng trep ti te arila nem tak main tuition petu hi a aw lang boka anjir tir tu hian tuition petu ani lo thu ati rajep mase heno pang hian apuang fai taleu thunga thudik soi chu a hlok pui khop mai heno pang hi thakhat chung vel chu tuition kal lovin a chol phane le khachai thlo theina atrum theilo chuan khom danin azir lo wangte hanitlang pui mase school kharania no pang hovin ti tur nei heklo le Trivandrum International Airport bulhnaya le kha hanlo chaya thlo theina pakhat an chhai buai derane he thlona hi sarja bungrodain awathloka aron kirle chu pilotin air traffic control nena le khachaya wangin thlona din mun ader thon thu awarila thlo theina atrum theina tur hian no pang ho chu an hnochon le lob boka le khachai wanga thlo theina din mun ader thon naram om chunte po kanitamai ome heng no pang ho hi pon chua khap ani laya an lo chua wangin thu nei tulam chuan an chung te an zil haw nge ane rule tol ruk na in Kharkiv laya pon lama hun kan mantlem em awangin sualna atlaniama rugrua po anoi zualte phei chu an na atop titi internet kaltlanga thil cha na te chu nitin mamo zor phalsak anlaneya an na thok pakhat chuan hei hi remcha nga lain a thian pa nen rule lu pani nei chu ral ruk an tumane hetiang rule piang sual hi vanei na thlen tua an ngaya nuai somnga borvela leingam te po anom thina ne rule hi e-commerce a thil fu na mangin an fu na rin hlel an kailo na turin an fim khur ve hle masen thil ti hi police lam lo war hril tu hanoma wa nei na thlen tu nia an soi thin rulu pahnia wangin tan in lam an pan ta thunga an ni chuan an wa nei pui tawak lowane politics khelalangai miawa midang nena in hnai lawa om pon chualo le pui punna huai hotlo ti te khovelin atlanga puila hian India politician te ro chuan an zom thman lo VC in thanatranga MLA in thanthlengin chansa anla a pun khom lo huai hot tok anom lenol thina ne Karnataka a BJP MLA M Yayaram phei chuan abiala in Kharkiv na masaber lai khan mi zavel nen sarkar sikula birthday an loma social distancing chungchang soin hripui dona a mi pui ti tur asar mon chiam maya ama phei hi chuan kut korabuna mai tuamna akhabe a vu aboka social distancing inzirtir natan zomlo an kalpui masaphota an hlo cham chiang viau ome politician zinga in nei lo huai hotok te rally lo buat saite po anom nual boka
in nei phei hi chu mi sing chuang an som na ten in mi zaborvel pun khom chu social distancing dik taka te po an ngai hani mai theyane